بسم الله الرحمن الرحيم. Kur'an-ı Kerim'de Ali İmran suresinin 130. ayetinde Allah Teala siz bizge kayırlat, bizge degen söz iman keltirgen adamlarga. Ya eyyühellezine amanu la te'kulur riba ezgafen muzaafe vettekullaha leallekum tuflihun. Ya eyyühellezine amanu ey iman keltirgenler. Allah'tan bar jana bir ekendigine, жалгыз ekendigine işengenler. Жаратуучу Allah ömür bergen, rızkı bergen, mana oşol zat ekendigine işengenler. Seler eki eselengen, jolsam eselenti bergen, üstüne koşulu alıngan süt koruluktu jebegile. Allah tıyı saldı, jebegile. Vattakullah, Allah'dan korkula, leallekum tuflihun, sözsüz iyilikке jetesinler, sözsüz baktulu bolosunlar dedi Allah Teala. İman keltirgen adamlarga gana kayrıldı. İman keltirgenge imanı jokka, dava jok, aga hiç kim aytpay turmat tuğan, bilgenini kılsın, iştahın çeçi başka kiyip alsın. Bu söz albatta Allah'a işenem, mende kıpınday bolsa dağı imanım var degen adamlarga Allah kayrıldı. Ey iman keltirgenler, seler eselenip alıngan süt koruktu jebegile. Çünkü sizge açık aytkanda hormat tuğan, muhareke telefon, azı süt korluktun türü koydu, telefonga çen berip atat. Özü naksan pulga satıp alsanız 10 000 so'm eken, sizge berdi prosentke 2 ayga 12 000 so'mga. Çünkü muna şonu jebe jedirbe, alba ortaga tüşpe, jardamçı bolbo. Allah Teala mına oşan nesege tıyı salatat. Oşantan eme Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Abu Hurayra radıyallahu anh rivayet kılan hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat: "İjtanibu seb'al mubiqat." Selerde jok kıla turgan, bul dünyada da tu yata bul baktısız eken, bul ölüptür. Bul bankrot boluptur. Dep öldüre turgan, jok kıla turgan 7 nerseden alыс bolgula deydi. Tiriu kezindele baktısız eken, tiriu kezindele dozok eken, tiriu kezindele boldu bundan ümit yok dey turgan 7 nerseden saktangıla deydi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Qalu ya Resulullah ve ma hunna. Peygamberin dostları sahabalar bunu uqqanda tö çaşı tik durdu. Bul dünyada ana baktısız eken, bul dünyadan alal, dozok eken degen söz kanday jaman nerse. Oşantan Allah aytılat, ey Allah'ın elçisi al 7 nerse kaysıl. Emni alar. Degen üçün de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytdı. Qal eşşirku billah. Albatta bardığız жақсы bileriz. Allah Teala'ga şerik koşuşluk. Allah Teala'ga şerik koşkan adamdı bul dünyada açık aytalasın. Eğer uşul boydan ölüp ketsen sen dozoksun. Tövbe kıl. Uşul boydan ölüp ketsen sen iki dünyada baktısızsın. Keçirim sura kayıt betigel aytalasın. Açık aylandın. Aylantırbayla emi bol boyutta bol özün oylanıp kör deveyle betigel aytılasın, baktısızsın, sen dinsizsin, müşriksin, dozokka düşüyorsun, avayla kaç. Kudaga şükür bir kança menet bolgandığı üçün siz bize de azaydı. Temildin piredi ötbir bir neselege balaverçele kırmat turgan, körüngönce ve çüpürek baylam kalan bolsa bir jıl, bir çüpürek. Kin varılsan tolup kalgan bolatele, Kudaga şükür bir kança düşündük. Çoğun şirklerden dağı, kiçinelerden dağı bir kança alıstadık. Aldığında nit ötüp ketken bolsam artqa kayta öğretilen. Açak estolbanın aslan ötüp ketken bolsam uyduğunda kayra jönötüle bar ötüp gel depçi. Korkam sen tüngüzat 12'de olsa tuğanыңды erişip alıp barıp şunu ötüp anan tınçıktaytılen da. Kudaga şükür mehnetin natijasında bu nerseden alыс bolduk. Bunu bardığız bileriz. Allah Teala şerik koşuluk, bul dünyada adam balasının baktısız ekendigini anıktay turgan nerse. Ve sihr, ikincisi sihirdir. Kudaga şükür bizde bu nerse önükken emas, önükpeyle koysun, bu nersege kızıkpanız, gıpnoz bolamam, sihirci olam, yok başka lekesip tanıdınız. Buldağı öldürüp joklatın. Ve katulan nafsillati harramallahu illa bil haqqa. Andan keyin insan adamdı öldürüşlük. Allah aram kılgan adamdı öldürü, bul dünyada insaniyatı jok kıla turgan. Bul dünyada adamdı, sen baktısız ekensin, emi dozokka düşüyorsun dep açık ayta turgan nerse mına uşul. Allah saktasın. Ve akli riba, anı albatta aytıp жатқан, bugün günü süt koruduk. Prosentke alışlık. Kıynalıp atat, ana majbur da, hiç kim beribet da, aylanıp keteyin, biriyle doğruda yaşavatabız. Bire turgan adam toltura.
берип эле жатат. Качан ишеничке кирсең, качан сөзүңө бекем турсаң, качан алгандан кийин колуң менен алып туруп кайрадан колуң менен берсең да. Ошондо бардыгы эле берип эле атат урматтуу. Бир эле доордо жашап атабыз. Мына ошондон Аллах Субхана таала тыюу салды. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат, бул дүйнөдө өлтүрө турган мына ошол нерсе, сүткордуулук. Вакны малин ятим, жетимдердин малыны жешлик. Жана согуштан качышлык, ва казфул мухсанатил гафилатил муъминат. Бул дүйнөдө эле адамлардын бактысыз экенсиң, дозокко түшөсүң, тооба кыл дей тургандардын бирөөсү урматы турган. Өзү гафилетте эч ким менен иши жок. Момун, мусулман аял үйүндө тооба кылып, телефон менен дагы, телевизор менен дагы иши жок, саясат менен дагы, ушак менен дагы, гыйбат менен дагы иши жок. Ибадат кылып, зикир тартып олтурган аялдарга доомат кылышлык өтө чоң күнөө. Бул дүйнөдө эле сен бактысыз экенсиң, тооба кыл, бар дагы кечирим сура, болбосом дозокко түшөсүң деп айта турган нерседин бирөөсү мына ушул. Кудайга шүгүр, канчалаган эжелерибиз, апаларыбыз, жеңелерибиз бар, урматтуу турган, эч нерсе менен иши жок, ибадат кылып үйүндө эле. Барсаң эч кандай кабары жок, сүйүнөт, келиң деп конок кылат, алхамдулилlah бүгүн бир конок достум менин үйүмө конок келди деп кубанат. Бирок сыртка чыксаң, ал адам туурасында ушунчалык көп сөздөр бар. Байкуш гафилетте да, аркасынан ким сүйлөп атат, эмне болуп атат, эмне тоомат түштү, аны деле билбейт. Бирок бул жакта отуруп алуу эле шыбай берет да. Өзүнчө эле үйдө да, ал эч нерсени билбегенде, аны билет, кече эле бир киши чыгып кетти. Айланып кеткен, чыгып кеткен болсо эмне болду? Киши киргенде болсо болду, сага иш бүттүбү? Сен билбейсиң, мен билем, этият бол, башыңды айлантырып албасын, айланып кетейин. Чоңураак болсо башыңды айланып алат экен, жашыраак болсо сага эмне кылат, алдайт экен да. Ушинтип эле ар кандай сөздү сүйлөй берет, байкуш өзү эч нерседен кабары жок. Кудум эле Айша энебизге болгон дооматтай да. Айша энебиз өзү жаш, мончогону жоготуп койду, ошону издеп жүрсө, мунафыктар эмне деди? Көрдүңбү, бу зина кылып кетти деди анакачы. Түнү менен шон менен жатып келди да, көрдүңбү, багымдап да кирип келди анау. Таң атканча жетишпей калды да. Мына көрүнбөй калат деди, мына таң атканда кирип келатканын көрүп калбадыкпы деп. Айша энебиз бечара эч нерсени түшүнбөгөн, ушунчалык доомат болду да. Аны дагы билбейт доомат болгондагынчы, үйүнө жатып ооруп калды да. Каяктан билип калды? Пайгамбарыбыздын мамилесиден билип калды да. Мунафыктар ушунчалык деңгээлде сөздү уюштурду, гыйбат кылды, бүт барын ишендирип салды. Пайгамбарыбыз деле ойлонуп калды да. Чын эле деди да. Неге бул жамааттан калып кетти? Неге багымдатта келди? Ар бир адамда ой, шайтан кан тамырыңыздын ичинде айланып жүрөт да. Мына ошондон Аллах Субхана таала силерге кабар келсе тактагыла деди, урматтуу турган. Макул, бул өзүнчө өтө чоң тема. Биздин айта турганыбыз эң негизги сүткордук. Өтө күчөйүп баратат, урматтуу турган. WhatsApp'тан деле жазып атат, 10 миңге кредит алам, акча алам, процент алам, мынчага алам, берем, без залог. Ол фазилетин айткан да, залог албастан алам деген. Сизди кызыктырып жаткан ал. Урматтуу турган, процент кандай болбосун арам. Мына ошондуктан Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ла'ана Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям акил риба ва муаккилуху ва катибуху ва шахидайхи ва кала хум саваун. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям каргыш болсун дейт, лаанат болсун дейт, өлүм болсун дейт. Кимге? Процент жеген адамга. Дагы кимге? Ошону жедирген адамга. Дагы кимге? Күбө болгон адамга. Дагы кимге? Ошону жазып коюучуга.